Шу бушланыранба шалин зохна деслексем чилайланна. Уйрыма хура жалин алгазать. Вол вуну жул житмен ши жана шаргыдартна. Везене больницара медицина булужывы бедевештерня. Шелен ури партежук, шелен житмен шардежук. Шага шырын шиинже, шелен сахман шиндажук. Николай Шелеби шелен совине шаржул кайла ширны блинде кухайлав халиде актуалла. Епреш районинжи хыргасы эленжи Максим Иванов шакна жирепледеть. Вол амажыбе квагалзине певине яма хвалана. Анжах вазем шывагимень, айкине бұрынза шүлі курык ұшне гірзегайна. Кунja zaman хиристу карде аяландар зайрастезе. Кышкыр зайды бидевелі хұружы хыдесісме. Шелен дезе кышкырайт чупа жаман. Хыраза гармыр-хамырда. Білмерімін мұртитмана дейт. Вөлдерен сықсайын дейт. Вөлдерен ненде. Бұқырмыр вөлдерен жүк конда. Курыгы жінде каран кайза бұқырмырда ектімі. Явалан завыртны. Мен тупа бек шелен бұрда. Хоп курат, бұзығы шелен. Сохны хышын тюрех районды теп больницына вештерни Иванов 7. Унда вазине премыш медицина пулы живебана. Епрейшрень Максима республикари аджабыджа клиника больницы неозатна. Шул жиндеде шурға атлызем ажана пулыжы гюрзебына. Халі Максим хайне аван дуять. Максим члене курны булзан, Матвей Одинцов вара курмазрах юлна. Выл сендербери районинже асламыжы бадинже ханара булна. Пахчана шерлат атмадухна. Курык ыжынже мен сықса илнине онланза да юлман. Келечупса гече кышкырза унналынче пурнинжен сықса илне иге шыдық курынче, шав шыдық сенен гурзанах и бирн лантымыр она шелен сахныне. Больницара Матвей эрне вырдать. Выл сывал защитненде. Паян иран на клараще. Сыхланагана турзыхла теші қалықра. Шулман улық шарана вырым адызыр кемелі мар. Алзейнде түрлі хывала чекмелі мар. Азырған улық теп вырында булмалла. Республика Гларом Валли, Алексей Зотиков, Милена Алексеева, Бахтияр Велиев.